Pozdrav drugari, dobrodošli u 67. lekciju JavaScript tutoriala. Danas ćemo da objasnimo pojam promise. Dakle, šta on radi i šta on predstavlja. Pa, ako bi ga bukvalno preveli sa engleskog na srpski, to bi značilo obećanje. Pa, hajde onda tako i da objasnimo. Dakle, obećavam da ću nešto uraditi i to obećanje može da bude uspešno ili neuspešno, odnosno istinito ili neistinito. Pa po sličnom principu funkcioniše i ovaj objekat promise. Dakle, on u sebi ima dva parametra. Naravno, ovdje možete nazvati ove parametre kako god želite. Ja sam stavio uspešno i neuspešno. Dakle, ova funkcija može da ima dva ishoda. Pa, hajde da vidimo kako ona i funkcioniše. Dakle, kada je pokrenemo, ona u principu proverava da li je ova matematička operacija tačna i ukoliko jeste, dobit ćemo odgovor tako je, odnosno ako nije, dobit ćemo odgovor nije tako. Dobro, hajde da se vratimo mi na ovaj naš objekat promise, pa da vidimo, da pokušamo i da ga objasnimo. Dakle, definisali smo ovdje jednu varijablu p i u njoj smo pozvali novi objekat, odnosno novo obećanje, i kažemo u zagradi, odnosno pozivamo funkciju sa parametrima uspešno i neuspešno. Zatim smo ovdje napravili jednu varijablu x i u njoj smo sabrali ova dva broja, pa kažemo ukoliko je rezultat jednak 3, pozvaćemo ovu varijablu uspešno i neka u njoj ispiše tako je. U suprotnom pozivamo ovu drugu lokalnu, ovaj drugi parametar i ispisat ćemo nije tako. I nakon toga promise mora da ima i then, odnosno izvršenje ove funkcije, pa ćemo pozvati varijablu p, odnosno naše obećanje, i funkciju koja ima parametar poruka, i kažemo da u dokumentu mi ispiše ovaj tekst. Dakle, ovo je then poruka i ona glasi poruka, odnosno ovu liniju ovdje uspešno. I imamo nakon toga catch. Dakle, catch predstavlja poruku koja nije tačna, odnosno iskaz koji nije tačan. Kaže, opet pozivamo funkciju sa porukom, gdje kažemo da u dokumentu ispiše ovaj tekst ovdje. Dakle, ovo je catch poruka i ona glasi poruka, odnosno ova poruka ovdje. Tako, recimo, ako ovdje sada promenimo broj, naravno ovo
sada nije tačno i pozvaće se, dakle ovo je catch poruka i ona glasi nije tako. Dobro, da onda samo ukratko rezimiramo. Dakle, promise objekat ima u sebi funkciju i dva parametra, odnosno dva ishoda, gde ta funkcija može da bude uspešna, odnosno tačna ili netačna, i ima svoj metod then koji poziva tačnu funkciju, odnosno catch koji poziva error, odnosno netačnu funkciju. Nadam se da sam koliko toliko objasnio ovaj promise objekat. Čućete ga vrlo često u JavaScript jeziku, pa eto da znate o čemu se radi. Svako dobro i pozdrav!